Puspi karmaso na Belgian dole mitamzok din munsoy kanata na malak nan kan sarkar flagship program socio-economic development policy SDP nuaya seng viable se zasari ruaman ani hemi tranga seng viable se zatum somnga chu family development lam hoyetana manturania seng viable se zachu sarkar ngai poimo danga tulang zela man atana nia seng viable se zani chu central tranga mason na tursum kandon low to lead na tur counterpart funding atan dania seng viable se somnga chu road maintenance atan man ani bokang kan thalai te zinga le khathiam le be se yomte all india service le central service lama atam theyang bir king chau tura puat sai hi kan ti mak mo nin kan ria hemiatan hian cheng viable che ni le point paruk bial chu Mizoram Youth Commission nuaya da ani hei hian mi somlitana IAS coaching le mi zatana mega hybrid coaching senso turte ahwa manga hetatel thei tur mi te chu Mizoram Youth Commission in competitive exam mangin uluk takin an la thang don ani pu speaker mi puyayo MLA ten mani bial chiva zalen taka mason na kan tho hi kan sarkar hian angai lua tamjong po dadu view maila kan sum din mum thir chungin MLA local area development fanatan sarkar kum thar sang ni somni paniatanga ni tum atan kumina da zat bok ching viable se somru kan ruam hanle ani tin kan autonomous district council pathum te sum manturin cheng viable se zali som ko pani point 03 kan bituka chu kum kalmek sang ni som ni pakhat ni PEI in 9.08% lain asang zo ani mason na kong mi pui mamo puruk nan le om zanei zo ka local administration kalpui na man ruatan lunglei municipal council chu ama theyang bira bulchan tir kan tuma tundin muna bulchan na chan cheng nuai somriat chu hemi pual hian kan da bok ani atu langa fan allocation ti billi zel thei tura ruam manani bok pu speaker Sindung Hills Council tan cheng viable seruk 0.01 le Sialkal Range Development Council tan cheng viable chani point pakat pali kanda boke